Saudara, hadirin dan para penonton dimanapun Anda berada, begitulah tadi sajian-sajian dari keluarga besar Ludruk Paruh muncul telah lenyap di pandangan Anda semua, dan harapan kami semoga Anda terhibur. Dan untuk acara demi acara yang telah tiba dan yang Anda tunggu-tunggu dan juga yang Anda nanti-nantikan sesuai permintaan Tuan DPR, untuk malam hari ini membangunkan sebuah cerita Sagiman Sakera. Mun sigilo kenal laki, mun sila kenal ragatak. Neko segi sampang semudin anak sekep otaba anak kesayangan dari Teh Sagiman Sakera. Sabitan Teh Sagiman Bedayokoman ede sorongorengin nak kana bede bisa tampung pacereun ing mundet ngodetan bisa tampung pacereun mun pas bi ede eator cok sampai aja enggak duh mun sampai aja enggak mun beda selerok gantol gede dah cek salagi sebutin ya lah ditanggung jawab itu sineku nak kanak det ngodetan berarti setampung pacaran Arya enggak depun Teh Sagiman Sakera cong semutin sing anak cek kelupain ya tepak tanggal seteng bulan sorang ambo nak Teh Sagiman bedoi alun contong boh teh neko pun tepak ke tanggal seteng bulan sorang mumpung ni tasbih samujur lo datang semutin sedetan teh repot ngerasa apa manyaman tedung suruh ngambil gute neng alun contong are keluar apanje kute sakit mana namang tong bitong abit nang hukuman are mak pas bojon mole samuden ye deui maepin nae deden daram makake deden dan kena ngajak bareng ngambok nang lunalun jara den kek kena masa tak ngerti nak kana iya putusan anak ngobdil sini kana ocon maki keluar maki amain orang tua tak manut kena kana ngobdil keliru manut dia keliru ya jom bola kana itu
1963 di daerah Bangil, seorang pemberontak penjajah Belanda yang bernama Pak Sakera difitnah dan membunuh sipir di pabrik gula Kancil Mas Bangil. Untuk itu, maka saksikanlah kelanjutan cerita Pak Sakera. Beni adin nah. Sekake jalan gak kematan. Itu dan terjabit dah. Ternyata apa ya kalau nalon jontong lagi sih? Payah. Tuh jagun payah sekejap. Din. Apa? Nah bener. Mata mikir kering tua kaki. Ada apa? Kau lah tua. Masalah colo madaling ending gue. Ngabeng mangan sorta nyabere. La oning mun panjenengan kene kareng sepo ki. Sobung sih ngebole mun panjenengan kene kareng ngode. Nah. Udah, Din. Kaki gina sana. Kok ring tua. La oning atanya ki keseraboin mun bule kene kena kanak mun panjenengan ring tua teh. Mak ngerti sekali kaki. Kenapa? Bau deh. Terus sama keluar woi. Teng. Hah? Kun ojen aeng, kan ki. Imun jen pesehat. Denang kana, nek kana beje nate sagiman keluar dari hukuman tanggal setung bulan sora. Kering barai. Belang ki puni barak mangken pun teh. Lah, lurah kaki mun jet enak tanggal setung bulan sora. Demak sedia. Begelun alun contong. Parlun mah. Perlu ngambet teh sagiman teh. Oh, enak kaki. Kok nyambi lama dia. Cer. Dia mau pasal gila. Pasal kemah? Sini mainan ki uru. Dole tompes. Hah? Tompes. Tompes demah. Ya galak. Apa? Hei. Kamu mau apa? Pasal siapa? Pasal mainan ki uru seperti jedaran gini. Enggak tahu kok. Sare. Saya jelas nenggut teh dia. Kok nyambi lama melulur ya? Biar. Kenyang dekil lah. Panjenengan kan ring sepo teh iki. Cek coco kena kana. Lurang kok lah doblok lah tua. Kok tak teman carpat kok dia. Biling kok sedang bibise. Lah bule oning mun pese kene ka isak lah panjenengan teh. Lurah, pertama seniku siapa? Seniku Samujer. Nah. Ning Mujer. Mari dia tembang elang teh. Bagi ka Samudin. Mereka Samudin. Ki panjenengan berarti enggak. Mbah. Kok dikiring tua? Mbah. Mata enggak ani. Lurah gender. Ya kuning kok ring tua tak bengal carpak.
bener kok waktu guang kok neguk pesing kok ngeman kan tenang pesing ngamanaki kok. Karena ojonya nyambi lama nyambi lama polan ojon. Jadi mun gini kan beda kepanjenengan pesing gini. Bener gila teguk engko karena ojon tak kok popo tak kok enak. Bibite sakira. Boh. Ken ganda. Mak Kanyar desa kira ada emak agak gini. Nyar dia lah. Nyar dia lah. Nah terus makin gamah. Tako enak bagi sakira. Bo, pilih si bagi ke panjenengan ini. Bagi ibu itu mampu. Apa? Cok ngocor nih. Cok ngocor. Sing ana mun obong kene ka sampai sobo mun berete sagiman. Saren. Ora mun tak ketak berjajang kok tanggung jahat. Yani tanggung jawab kok dia. Saren. Apa? Saren. Hah? Saren. Obong kene ka. Saren, mata berja cerah kenari ku. Ada. Oh, bangga gini kakak mani. Gledar ada kalau Pak bendir ya. Weh, boleh tak butuh ke Pak butuh bang. pesing je kemah ada. Hari. Otak teh. Masalah. Lu masalah. Iya kok ngaku. Bombong kita merene kalau. Bombong kita merene kan. Begitu sakira. Panjenengan tadi reng sepogi. Bangga beda ke pergi ke Tesagiman. Tesagiman kini kita keluar kini kaki ngambek. Ketemu kok gini aku. Aduh ten tak kena. Ayo deh. Son Karaoto atau karsober iso kan cal sutretan jo. Dek. Thank you. Apa sih ketokar tuh? Kene kan kena ada mainan kene pas beda gerutukan obeng kene ga bagi kene tas bulu tak bengal lagu obeng kene kede. Terus bagi kene tas makin sopu obeng deh. Kamu selero. Tak keropai bisilero dong. Alhamdulillah ten bule deh. Sen besen kelaban panjenengan keneka. Ampun dilaksana aki kepi kelaban ten bule deh. Dari masabi itu tampung pacarnya dinaake son dalam penjara. Ki alhamdulillah juga nak kana di setampung pacaran keneka ampun noro ocak napa si torot kelaban ten gule deh. Ya. Kita. Dari macam sabi itu kaki apolong so empuk kena. Di hubungan dengan mana apa teh? Mon masalah hubungan bacaan gula pun teh. Engki apa? Iya jo. Engki. Tas. Wah, pakun setengel lah kayak itu. Oh, budare. Lebar serero. Sa, tingala are ji. Abit ede. Dina. Dari maglisat tas. Maksudnya? Kapre gelisat dari mak. Du aman dari gelisat takung kok. Ra. Labit ede apa long bileke. Abi. Maata kerak kekingan merkena. Kese. Sonding eding. Dalam penjara. Encane tampung pacaran menyamal. Apa bener tin? Leres teh. Bener jar. Leres deh. Siapa sih ti maling itu? Le keneka ten bulan oning deh. Dan se ekeco se watu waat menon. Thank you. Leres deh. Leres. Siapa penyakit itu? Kasi tahun yang gula. Tahun. Enten teh tak oning ten bulan deh. Tak. Apa? Siapa ti maling se ngeco buon se watu wajia.
Makanya kok betul, kok ring tua ya. Selama kok di ini dunia, tak cuma ngeding betul terjadi sampai nyak kuat. Makanya kok heran siapa yang berbuat dia. Moncan sondok boleh. Mentah ede paling laku. Masang kok, kok lah tua ya. Masa kok ngelakonin barang melanggar hukum? Mon biasan dilebur sewa-tuaan dia. Nah, terus deh. Kasih waktu uji lebur Lebur. Iya. Bola patuan lambung, bola cepok dia. Tak mikir nggak kuat. Tas. Apa? Dilah cepok tas. Terus? Jadi paeng anak-anak kode. Mon lah kode yang ambu setia. Kok tarang orang malah anak-anak mudin di mujur. Tarang orang anak-anak mudin saya pengkor ya. Nah, abit ngabek soncong. Abdul Bonte. Pipin kerau nak. Mulai dong. Seria. Pesing. Salah. Saya melolok. Pesing gini kata saya gimana? Beli rokok. Apa? Beli rokok. Hampa ada rokok. Ada cuma ada boleh dia. Magun panggepang dulu ya ada. Ya saya pasti gempang oleh Pak ada ikut ki. Nih, Apa? boleh gini kata anak gua hubung sekali rokok les hubung mungkin. Gempang ni jalan ni ayo boleh ada. Kembangan. Cek panggembangan. Kamu hubung. Ada. Pompong kita merek. Carok dong. Ya dong. Carok tak. Carok dong. Carok tak. Jar. Boleh. Kita. Boleh. Boleh dong kita. Tak. Tak. Kumpang. Yang ini mah ada orang sekali. Dok maboin tak korek kiri ya. Kulaku tak ada, risuri tak ada. Orang di montremi tak tremi. Tak omong tak bisu. Repot jadi reng bini dia. Duh, dengar duh. Anak apa tak, Bu? Tunggu aduh. Ono cok susah, aku delok kon koyoke susah aduh. Lho ketika susah ya opo aku kepikiran kebutuhane Opo ndak usah mikir. Aku kon, aku sing mikiri kon. lho ya apa aku dadi wong nang gak iso nulungi sampeyan kan yo elek to bukti sawang wong-wong ngono kae. Lah gak apa-apa nduk apa jare aku lek manganmu wis gak bingung aku lek gur manganmu. Yo aku ngene lho Bu, aku soal iki rasani mbek wong-wong ki aku dilolono. Bilono piye ngomongno? Lho aku elek-elek lho Bu. Elek ya apa? Lho ya apa rek jenenge Arlena iki gak gelem nyambut gawe gak nulungi boten pangeran. Lho ya apa to Bu, aku ki kan yo elek to. Sopo ngomong kaya ngono? Kaya Ngomong ora akeh akeh. tak nabrate wonge. Lho yo wong ki akeh sing ngomong kaya ngono kuwi. Lah maksudmu kate apa? Yo ngene lho Bu, aku ki arepe Iya. omong-omongan sampean iki ya. Heeh. Aku ngene lho Bu. Aku ki arepe buka iki lho ning jendela aja. Arepe tak bongkar piye karepe sampean ya. Ora apa gak. Maksudnya kate bongkar kendera iku maksudnya apa? Lho yo ngene aku tak gawe warung ngene lho Bu. Apa? Gawe Gawe warung. Yo aku tak dodol wedang kopi ngono kae. Awakmu kate dodol wedang kopi. Lho yo iya ta Bu. Aku ojo do kon se ayu. Se ayu kan Lho terus lah piye to kok gak oleh to
Bu. Aja engko wong lanang-lanang kene iki. Aduh, jem tak jem, Nduk. Engko tuku ya kopi tak gelas. Aduh telung bengi tak mulai, Nduk. Lho kok iso gak mulai iki piye to karepe? Lah nunggoni kon sik ayu. Aja wis apa jare mbuke iki wis. Lah terus ngene ae lho, Bu, lek gak oleh dodolan. Aku tak dodolan iki lho, apa jenenge? Gulali iki lho, malen ning pinggir embung ngono kae gak apa-apa to. Ning duwe gawe ngono. Dodol anu, kacang cendol. Aduh. Mana bahaya kon. Lho kok iso bahaya to, Bu? Oh. Dodolan iso ngasilne Apa? duit. Kacangnya udah payu kon dipetoli wong-wong. Ku tambah ngamuk. Lah terus aku ki karepe sampean ki piye? Aku gak oleh nulungi sampean ki yo. Gak usah, Nduk. Wis apa jare aku. Gak usah, Lho aku arep tergantung bare sampean mangan aku ning kene. Tergantung bare sampean wis tuwa, aku ki arep ngene lho aku ki bantu sampean. Tuwa-tuwa aku lho sik sehat, sik boleh duit, sik pinter. Saiki sampean masak wae. Masak apa iki, Bu? Masak apa wis buke sing anu. Tak masaki Pak aku ya. Ya. Wong ayu kaya ngono kadene dodol kopi. Wong kene yo dak ngadeg terus luhut to. Timbang saku. Oh, rambale. Oh, rambe. Aduh, deremale. Sang beria. Entar gunung nyala naruan jelajangan angka. Aduh, ale, aduh, ale, aduh, deremale, gunung kalak nyaruan jelajengan daunan angka duh ale duh yale ale duh ale bingung, ku tak karuan, jangan diterin Setiap tentang sekerambun sowak. Lelele. Mangkan tabing budul kapi. Ada kereji setentang dengan orang ajar. Ada si kemah, si telpok tengah sekali. aduh, deremagus sang aberia. Tanpa ku melar melihat cinta. Oh Ramba, oh Rambe, oh Ramba, oh Rambe. Tak kelar mikir Tak nyebut sekali. Ah! apa dah?
mak manyaman si kenega cegitan dengan sambilnya kere ya jadi kurang ajar. Janjo tak meke anu tak ngajarin kurang ajar timbang abek sopak karuan itu. Delakon boleh. Ya ada, atana yo mari atana. Blojoin tak blojoin. Kedi do kerong. Eson si abi deh masuk ke dalam penjara. Ya mon bola de kerok. Tapi sete nante mata gede datang dadi kok apa? Itu boleh nyaman tuh yo. Boleh perak tangan ke dia. Ring sambina. Konde lah konde entar apa? Konde de kerong. Tadi nih. Aduh, mak repot. Tang datang gigir. Biasanya mau ring laki, mau datang ya le, pese. Ya iya, Napa? pese. Ring tak ada aku pindahin besi. Yo. Lemon, mau tak beriin pese. Saya akan dari apa, ya iya. Baru capir yang ada. Bane, so, arah pedipi, tujuh ramu nomor. Oleh kenal. Oh, Ring laki, mau bersabarin. oke, kir. Pengaruh tak kira. Berapa tahun kau tak ke Polong Bipan? Sambil beli leburan. Di dalam penjara le salah. Sangku leburan di penjara. Yo, kom. Semasa ini bukor apa? Apa tak sosa, mikirin si laki. Apa bodoh anu bentar apa? Apa? Masih son. Tapi kira ni bengkut ada ini. Siapa jadi lagi? Besi. Siapa jadi abri belajar? Kanda yeso. Iya, bang. Kau nak bini dah ya dah salah. Nah, ye. Pengaruh kita nangis itu. Orang bini tak tahu benar sekali. Betul salah. Ya enggak. Man sambina. Biasa nama. Abi tak ketemu nih sayang apa? Sambin pada tepuk kiri bayi. Ya makanya tepuk. Jadi tidak Dimma. bisa. Besar. Iya. Orang mak bener gede. Mana lagi ya? Dan coloran dah. Bisa ya. Oh, repot dulu. Serisa. Kan orang sok harus jadi tahu. Orang bini anu. Lagi now. Mana lagi ya? Dimma. Nah repot kan. Dimma. Oh, Pak Andria. Jodoh lagi ya? Dimma. Ini. Kedurina. Ya. Mana ada dia? Kenalan. Ya. Oh, rambale. Pakun di uramba. Tak tahu lah kalau dua. Tak tahu lah kalau dua. Uramba. Orang ada lah ya. Nenado, silakan datang. Kenapa tak bu? Loh, iki seko sampean to, Kang. Baras deh. Baras lho, Kang. Aku iki kangen bareng sampean. Kan baras. Iya, Duk. Isui tak tahu ketemu, tadi Ya. omongnya keliru, Duk. Nah, coba piye to? Aku ki lho kangen bareng sama ngenteni wis 30 tahun aku. Ke Baseson bae dalam penjara. Kerongki ada Aku ki arep nyambut gawe nulungi Gusti Sakir Wacuk. Ora oleh aku. Allah, tahu sana aku mampu ke sana. Kok dia neng Aja, Duk. Kon sik ayu, Duk. Kena diganu lek aku gelok-gelokan tok, Duk. Apa jare kon? Apa ini dilakero ya? Aduh, ya setia mau tak kero. Bilen rapak. Apa? Mau takero apa? Gerso. Mau takero gerso. Benih kisut. Todus. Todus seperti kejako. Kero. Ih, lambok kayak ngain lambok. Oh lah, ini lambok. Iki ratin aku bilang, kok mendodo-dodo mbok lah. Oh, kan buat berapa? Jadi, bodoh waras. Kami ini pacek jadi. Pancet kan. Iku, gua aja le. Cong! Din! Ta!
Dan apa teh? Ngerong dia rek sepojong. Oke. Wajan nak. Oke, kamu teh. Wajan bagus. Hei, Ah, wajan. Apa dah? Embo. Ombo. Ayo. Oh, dorong. Oh, cerita sih. Malam. Parah. Hah? Parah. Mari tolong. Nih, teguh nih. Teguh nih kan, teguh. Tunggu. Tunjuk dong. Tunjuk. Ini, ada. Bu. Lo, ending. Oh. Boleh sebutin? Kanto ya dari panjenengan gini kok. Bro. Samudin. Apa nih? Kakek mah tak paham sekali. Apa? Gua aja lacak kopi dong gua tangi di. Demang kan? Malah bertelepon. Beriin kabel paling ending. Langsung kopi nggak bertelepon. Tempung mon. Boleh sebutin? Sebutin. Nih. Oke. Anak apa tuh? Belum minta sebutin panjenengan ki. Ya. Anak apa kekedena? Deki mun mulai lah oleh kelakuan lagi hal HP. Paling nyaman ki telepon ki. Oh. Kibor. Wajah. Woi. Oh, kupek. Den, Sapre kena. kupek. Masih kupek. Boleh samojar. Kenal pera. Woi. Samojar. Apa mak bener nyaman apa di bareng. Pak Edi. Siapa? Samojar. Beli cem-cem. Boh. Ojo. Jangan aku peksara. Tak ngeding letoa dong kopeng aku Oh, sempet. ketel sara. Sempet kabeh. Iya. Udah samojar. Udah samojar. Boh. Kero, dino kero. Kare racong. Wah, udah tahu mas. Edi. Mak mabde Edi bareng. Ebi. Kita menghormat dia. Hormatin. Sapo lagi ya? Mantas kok. Hah? Kok mantas? Mantas. Boh, mak beda takim. Apa? Takim. Takim kan denger. Bikin berapa? Kalau ada yang tahu atong, coko taki tang tetak. Mantas kok ria. Mak beda gandul bareng. Pangeranyam ke gandul kita kini. Bener mah. Hah? Bener mah. Kenapa tidur ya? Tuh, tak kena satu. Gandul dek nak. Oh. Yo. Napa dong? Kamera man. Talangkong
Boran. Iya ya dong ya. Depan mesin bu seboran lagi ya nak. Sakira menyaruput garing Iya dong. Bojaki sakira pagkun seamul dia kiring supaya ngapan kulungan. Iya dong. Iya. Kok yakin na dong, katanya dong. Kok. Pamasok. Pamasok. Budi. Kakek Budi. Berani Haji. Kita. Orang ini. Ini suruh kuat kok. Hei. Tas. Mak kurang ajar kae. Kopi nggak codot. Kopi nggak cocok. Orang tua mai ting-ting. Mai ting-ting badi lembi bae. Kok ngateng dulakan doa nih kok. Orang ini. Atta deh. Orang delbok. Tangan itu sekali. Kita setengah tuh mati. Sambin. Apa dah? Tujuh saya. Apa? Keting. Kalau tujuh rek. Penting apa? Hari naro atanya. Atanya kalong ngarep dulu. Pesege. Iya, pesan kalong. Tajaki kare-kare. Mangko cara nanda. Ojar, kemana ojar? Kafe. Pesan kalong hari naro demak. Kanong saya kamu. Yo saya jual sabun luar. Bese. Katanya pesen nah. Iya, pesan kalong. Oh, bese. Iya, pesan. Beres. Beres. Beres, Bos. Aman, rutin. Beres jorem, Mak. Nanti Beres. 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 Kok. Ya yo beres sana jorem makan ah. Beres sekali. Betul siapa? Pada neng kute. Makan anak-anak Anda apa itu atanya? PC bede nari tua. PC bede ikut teh. Bede sakira. Lo nara. Ada yang kok. Nah. Ojo. Pagkulok-kulok kan paden. Beda. Jangan beda bakan pesena. Encan sa. Jangan dek kere dia. Dah. Apa dah apa kakek kapi? Macam apa? Encan beseye bedeson. Salah paham. Salah apa? Sampun dah. PC satu. Perapaan beda buntel. Ya, jadi Aduh. pesen tak ada perpan bedeson. Mak. Tak ada lagi pesen lah. Cecep, baris. Man baris. Tenang. Ya. Orang tua maka benar sekali. Cecep gini loh. Cecep, cecep. Cir, tas. Pak. Aji apok makopok. Ya. Akhirnya tua. Pesan apa di sampah? Tak ada. Sobung. Ini siapa? Belum puas, kurang ajar. Dia ngapain ini betulnya? Pri. Dua. Pipi. Kaki ini lengkuk. Pipi. Boleh bedahan to. Itu yang. Makan ini bolos bodoh. Bustai bodoh anu. Tapi tak kercong tayak ya. Dan dia dan kelepek. Ikut dong. Ikut. Jar, din, Kira. tas. Entar kakek dia kak kecil mas. Oh, bener apa deh?
minta karen bojorin eson berikan jelma. Oh, ki bade deh. Benyanos segemeria deh. Oh, sekebiria. Mon tadi segemeria minta 30 rial nah. Oh, dia betul. Ki. Kemageman jauh. Saya kebetas. Din. Saya kebeli. Ada kemarin Din. Salah, saya kebetul. Jalan kau. Jalan Din. Ya. Mau sini kan? Ya. Pacar ya mati. Aduh, orang lah dia lah. Duh, kerepai sonlah. Apa maneh? Mon bese yu etina aki kere tempes boleh. Tototen. Boh tai bin banget. Ada setong dua orang sih bertaja ambil tuan pak Ria si kocak aki Pami nyaman Pami si bertaja ambil tuan pak nyaman norek goreng oleh poteh gulaku makan roti ngenon susu nyaman mandor Pak Ami ada kabi manggil tebu kebanjan Pak Ami Arya ada Pak Ami ya batu lagi bi mandor lain beda kehilangan tebu neneng bait mon Ami cek nyaman anu rek kere betul nih kok Arya malam ntar tuan pak minta bejeur semua pada sedap-sedap dah. Satu pun tiada yang hadir. Pan Dan kamu orang Bapak Ami. yo Wan yo buka balik bodoh waras Pan Dan kalau ikan sehat-sehat aja. Dan bagaimana Bapak Ami? boleh masalah tepuan tuh khawatir ada lang anak ini saya ngejok tepu dua takut siapa Mbak Ami Wan Apa ngecoy itu? Hah? Dan bahasa ngecoy itu apa loh? Tuan yang mencuri Tuan Oh, good. Mencuri, no? And kalau bisa, no? Bapak Ami, jangan ada orang Jawa sampai mencuri adanya tebu, no? And itu tanggung jawab Bapak Ami, no? cari aku Wan masalah nang pabrik wah keamanan apa mana nang kene Wan Wan aku mari keliling Wan weteng luwe Lapar, no? Bapak Ami, Eko sudah sediakan untuk makan Bapak Ami. Mau makan apa? No, sudah tersedia, no? Sudah, no?
Tak makan kan. Good, good, good. Ah. Oh iya. No, no, no. And Eko percaya sama Bapa Ami. And kalau tiada Bapa Ami, and Eko juga repot doh, karena Wan, seperti ambil tuan. Nyambe, Wan. apa Nyambe. Nyambe itu apa doh? Berbeda nyambe. Bocah apa lagi? Nyambe. Boh. Nyambe re bojo. Bah, aja nyambe Wan. Tabe. Oh tabe, oke gede. Oh. Kan nyambe. And tabe bukan nyambe, no? Oh, dan kau tak tahu tapi Kalau nyambe. kamu orang menghormati Eko, no? Itu namanya tabe, Oh, bukan nyambe. Oh, bukan nyambe. Oh, And kalau nyambe, entah itu bahasa apa, no? Nyambe. Ya, Bahasa berkai. Tegal wangi. Tegal Wangi. Tegal Wangi itu makanan apa, no? Tegal wangi. Harum. Aduh, Kan wangi, harum. wangi artinya harum. Jer, Itu namanya parfum, no? Parfum yang wangi. Go, go. Hah? Silahkan duduk. Silahkan, no? Samun. Organ kuncak tong jero. Kanjana ketemu. Tidak apa-apa, no? Satu orang yang duduk, yang lain di bawah. Ya, satu orang. Moca. Kamu orang siapa? Punya nama, no? Kok sama Din? Samudin. Yang satunya Samudar. Samudin. Itu yang jelek itu. Tas. Pak Tas. Ada ngucap apa? Apa boleh apa nih? Kamu orang Bapak Samudin. Ada perlu apa? Sampai kamu orang menemui ke? No? Apa dia? Perlu apa jangan Nah, itu dia. Tak tahu. Kok? nggak tahu. Bapak Samudin. Hah? Bapak Samudin. Ya, Samudar. Betul. Keperluan Eka? Hah? Keperluan Eka menemui Tuan Pak. Kan kakek kita belum tahu, Jan. Begini. Nah, saya itu di Rosoro. Di Rosoro? Iya. Begini. Saya ditanya, Rosoro. Nanti tak pentok. Di Rosoro? Apa Rosoro? No? Begini, Wan. Kok sedia dengan Tuan Apak di Rempeluna, Wan? Rempeluna? Parlonilya. Beda Rempeluna. Ika tidak mengerti bahasa Ika, no? Ika ada siapa Ika? Kok Ika tak ada anakku suruh beja? Isu. Kakek dulu. Itu tak betul tak ombus. Oh, sembilan dengan ini nama jedah. Suruh Ika tak. Kamu orang kalau bicara yang bagus, no? Yang tepat. Korek lah buku dah tepak. Kan colon kaki jadi tak tepak. Apa itu colok, no? Yang tak ngerti colok. Apa colok? Colok nih kaki. Dari bohong etono. Colok naman. Bohong. Etono. Mari etono pas dolang kaki ke colok nih kaki. Sip tadi lah. Sip. Nah, sip. Berarti ke bagus. Bagus. Jadi colok dia bagus. Colok itu bagus. Bagus. Go. Tuan ngaring gila pada gendeng. Apa orang gila? Gila di kakanan dia nyaman. Makanan. Ya, makanan gila.
Makanan gila. En Eken tidak mengerti sama sekali loh. Aku bahasa dah. Kata-kata en kamu orang. N boleh ada M. Maksud N. Tak tahu mana M kok. Coba. En kamu orang bilang yang tepat itu. Aku disuruh. Ya disuruh. Ya disuruh. 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 Apa disuruh? Disuruh kunte. Disuruh. Kunte. Sakira. Oh, Enggak. en bapak model sama model sama model disuruh sama bapak Sagiman Sakela. En bilang mulai tadi begitu, en Eke kan mengerti. Mbak ada ngerti dinda nak ngerti jalan budak en ika ada ika gila ntar En bahasa kamu orang sama Eke, en beda loh. Beda jauh. Beda, lu tak apa. En juga Eke tidak mengerti bahasa en kamu. Juga bahasa kamu en Eke belum mengerti. Ya benar Gitu. lah. Apa cantolan benda? Apa colok itu lagi? Itu dah dimakan, enak dimakan. Yang bagus. Good. En Bapak Samudin, en kamu orang disuruh sama en Bapak Sagiman Sakela, suruh apa loh? Minta apa? Karen berjalan. Karen berjalan. Apa berjalan? Pesi. Uang. En bilang suruh minta sisa uang gitu aja. Ini good, gini. En Bapak Samudin memang dulu masih Bapak Sagiman Sakela en bekerja sama Eke. Setelah itu Bapak Sagiman Sakela masuk di Deraja Besi, no? Itu masih punya sisa gaji sama Eke. En Eke mau melihat dulu en berapa sisa gaji itu, no? Tunggu sebentar. Ya. Tapi belakang dalam. Anak aku lawan. Paling elang. Tidak mun era soro boleh untuk cek gendem ko. Ada anu tadi alen ayu je. Ayu anan boyem doang. Oh banyak gitu. En Bapak Samudin, Ya. Samudin, en kamu orang Bapak Tas, sisa gaji dari Bapak Sagiman Sakela, ternyata itu sisanya masih 550 rial loh. Saat ini juga Eke mau memasakkan uang sisa gaji bayaran Bapak Sagiman. Bapak Tas, kenapa loh? Detireng sokire aja parkal pak. Jambarnya baraki pese. Saranya pese. Maksud bari Bapak Tas itu apa loh? Peseria kanggun siapa? Uang itu sisa gaji dari Bapak Sagiman Sakela loh. Oh, tak usah banyak kok lah. Apa jangkok? Kalau ada apa-apa, tidak ikut apa-apa dong. Wan, monsik beda bami wan, beda rok noro wan. Go. Eko mau pasal sama Bapak Ami dong. Dek, apa jong? Mak masih repuk ki buru pesai. Dah.
Tentang hak. Engko kan doro tuan. Dia sampai doro tuan yang keluar pese. Lu kada le. Bener haan mbok ente masalah. Pese je bejaran karena teh sagiman sakero apa serepuk lah kaki. Boh. Masih repu kan kantang hak. Maksud anda minta pese ke doro. Tuan Ria maksudnya apa? Kan maksud kok minta karena bejaran teh sagiman sakero apa serepuk. Oh. Sagiman sakera oleh nalako. Lambe. Bener men lambe. Ngalak pese bener men setia kalau engkau mandurah. Engkau sendiri mah pese. Deh iya. Jadi mun kakek bentar daripada tantangan kalau pun teh sagiman sakera. Boh. Kaki dong. Ya, ada rumah. Kere-kere. Ya. Nak kana ki beri ruah. Boh. Leh, mak guten sakera dong. Horodina. Kebele. Apa? Mon pese sobung. Terus. Konton ale bodo. Oh, gua aja. Tengah dia. Dah iya wan. Tahu nih, Bes. Bapak Ami, kalau begini loh, nantinya itu Bapak Sagiman Sakera mau datang ke tang sini loh. Mon ki bodo pahami wan. Ami, diam now. Diam apa? Tahu nih. Dulu. Wah, ini kita. Mbak Jajong. Pak pengalingan. Ya, apa pengaling? Kakek. Wah, maluhun kakek katelo. Aduh. Bare kere. Orang cokot si Malang. Nyaman bami. Pak, teh sagiman, Ren. Carok ah. Pak, dia maju karukun kakek. Katelo maju kapi man bami tak nyoro. Aduh, nak gila tadi belum apa dia. Duh. Pada meturun jong. Kok ada? Lah. Boleh tak diri tak? Ngonak. Arya pesenan are yo. Sudah pasti. Duh, bami lagi. Bas, tantangan. Jajong. Boh. Coba. Boh. Oh, iya maju. Tak jorok. Wah, tak jorok makan bami. Iya dong. Jaga susu. Bireng tuara pemapan o carwa. Loh. Pak Bas. Bukan ker. Enggak. Ya apa? Ayo. Dina. Ke tulis teku. Hutan apa? Apa? Apa jo? Apa kan dia mati jeno-jenan. Jeno-jenan. Mau boleh Pak Ami. Oh, sama si Madang tamu ketut. Teku aja. Siapa? Aduh, rek ngocak ke iya lah. Orang ora medeng orang ora setia tak oleh jong hukum jong. Aduh, lah hukum. Hukum. Mun kena nak mencedak. Kena kita. Ya noret rek kere lah. Mun obeng sobung teh, mun poncon arek bodoh cantik. Oh lamis ya. Apa ni lapis kita tahu. Iya. Hah? Apa tadi iya? Lah, engko ro ambil beun lah kancan more ning kene. Cek norotin rek kere ngari ya. Masa aku kok ruah ambil beun tak songkan. Benyar ngabole mi. Derma. Bon eden tar kesebah. Lu Tantun anakku. alang-alang. Duh, kakak. Orang je gelu. Ya, Angdi. Lu lah. Untuk tak mau hutan lah. Aduh. Cek norotin nak ini lah. Jan eden tar kesebah. Karo antun atau buat carok itu.
Bocah sabra. Kan orang. Duh, orang luar. Kaduh, ngalah orok lah. Hei, ini kaki kalau Hah? ongkun. Enggak. Ya, mon adalah kata apa tadi ya? Sepora wes. Iya, ambil kau rabi kakek kan kancan mulai nikini lah, masa kau rabi kakek orang ngelama. Udah pada dari Madura. Ya, Ah, pakai teh aja dia. iya lah. Teh. Belum minta kopi nggak teh? Ah, Belum minta kopi nggak? Etono. kebaya apa kopi? Etono. Songo tak kena teh. Mata ker minta kopi ini, lacong. Teko. Cong, lacong. Sepora na. Oh, sepora. Mon orang Iya, minta sepora. Tak nurut bi reng tua ya. Yang pun nak bulan teh. Betul. Apa ada yang Madura lari ya? Conton ni manin dia. Iya, kapur dia orang. Bin nok orang ano. Oke. Ah. Son, abada apa kan? Cepate sepora, Bula Ring sa salah jong. Bula sa mate. Kenapa dong? Bula. Kaki Bom. Ni, kok tagagaman tak jelas rom, woman tiga. Arep po pada bate. Kedi keman Bula sa mate ente. kaki je. Ki tanggiya. Taga subo. Tak bau derere. Babar jadi ko. Ribut din. Ring tak bau apa? Ya, taga subo. Ya, taga subo. Kematian dia. Are apa jelas? Ora juga berobon pan. Are pengare kan. Itu ka pengarian jadi. Kedi mantiri. Man, si bisa ngaden ya. Manami. Saya kebab. Deh. Ketiada. Di Chong, Skor bula teh. radio itu saya nak. So, bulan kena kan nyelip dari buti teh. Chong, mate orang radio itu sana. Dia mau tak kepuk bi orang pasada, Chong. Pasti tak pesepore beda mana. Deh. Ya, mana na. Pas bunte. Tapos sa sakro pas mami nyelip pa batang dari buti teh. Di bula dah terima teh. Di bang bunte. Batang dari buti bengo samotin teh. Deh. Thank you teh. Ya, Chong. Oh, jangan mudik bendera. Kok saksinya? Umpama kita. Aku lihat dulu lau. Aja guys. Tas. Deh. Jan. Lebat jalan Serapi. Lebat. Epeng kira sungai Lempung dong. Mari dong. Oh, sini teh. Iki sing jelas niki mboten enten malih. Sing mejai. Sopo sing mateni, Lur? Sing jelas niki sakera. Sakera. Nggih. Ngeten mawon. Tanggane sakera mawon. Digrebek. Nenten mriki mboten saged. Dadi kaya ngono. Medhu enten mriki mboten saged. Tanggane mawon. Ayo diparani. Monggo.
Ayo, di mandi. Apa dah? Terus piye to, Bu? Lah ya kaya bojoku ku nang ndi ae. Lah yo aku ki yo gak ngerti to, Bu. Tenteni ket mangi iki kok gak ono teko, gak ketok. Apa ora pamit ning awakmu mau? Lho yo wis pamit to, tapi yo sampe ayahe iki jane teko. Lho, apa ge? Ana apa to, Bu? Sapa iki ta? Kamu Ben. Yo. Oh, Kowe iki padha teko arek-arek, Bu. ono apa sing tas? Takonono, Bu, sing bener, Bu. Lah, kok padha-padha rame. Lho iki apa? Bojomu nduk. Ya bada mon eson bada bud. Lho apa to, Kak? Bada orang ondran semesti nyari den. Oh, Ya. iya. Oh, iya, Kak. Lho, iki lah terus apa to, Bu? Lah yo ngene iki malah Kak, dadi pikiran awake Lah dhewe. yo, mbok yo iki aku ki yo bingung. Kok gak oleh kondo-kondo ki maksud iki mari nglakoni apa ngono lho Kak kuwi. Yo padha-padha ora ngerti lho awake dhewe wong ana omah lho. Lah yo wis lah marine enek wong teko sing ngarepe takon wis kandhane gak ono ngono to. Iya wis awake dhewe terus ngomong. Sabung Palembang sakiran ya. Tobung kon. Tak mungkin mesti bodoh dinanya. Sampean pun ngalih. Kalian kan? Lho. Apa masa aku katene carpak? Pun ngalih jenengan. Pasti wonten mriki. Sampai carpak tahu. Ah, gitu. Sanu sare dipi. Loh. Wong. Gak ono balik. Iki, udah yang sakera ini ono. Kamu kiri jauh. Iki udah sakera itu Mau dikereno. Pekare. Kebelaki ya. Sakera. Ada sawah sedek nih tuh. Pategi guting dia ya. Kalau saya tak nerima, Lho yo iki udah bukti dia. lho ya apa iki mek udenge tok lek wonge gak ono. Masih sampean Saling gak kenal. Sampeyan kok gak percaya sih karo omonge wong. Aku iki tak ono, gak ono yo omong gak ono aku. Bukti dari bodoh. Lho iki udenge sama ngicak iki buktine sama. Lho, ora tampung. Iki berarti ngicak. Ya, kok pendapat. Sakera. Cari ngeten mawon. Ya. Amane sae nih. Boke mawon foto tang ondra. Wo tadi dirangket nang kene tang lodo. Ayo, ayo, angkat. Terus apa? Apa sih, Bu? Ya Udah. Aduh, Main ngomong udah. apa? Yo nak toju ka. Bener. Aduh, ora toju. Bener. Embu iki ning ano, itu mau. Bener. Yo, Sampai kau beneran. bodoh napa teh? Bodoh napa? Gua ajen editong. Ana apa? Sampai ka pengarisena. Duh, yang begini deh. Terus bekel. mangka na teh mun la buaja iki boga pengarisan teh. Deleman. Aduh, jelas but-buten bulu kecen dire teh. Bun sama.
Sing sabar sampeyan. Sebulan teh mun bu sampai gasak bro. But dong. Mun ni gasak tak kira but teh. Tai but. Mungkin dia. Agen tak kira perkosa tak kira but gasak teh. Mana lepet kan guslin bro teh. Arah tolongin kucar. Teh, enten cek norot nak kana neka. Oh, jaga kaki dia jar. Si pertama. Mae perkosa aja lah tua tak kira. Paling gundul teh. Lho wis sampean sing sabar, Kang. Dong. Terus ki ya. Din. Tas. Iya. Sing nani ya apa? Iki kalau selero na. Ra. Yo. Ini ngakir. Sapo deh se ngala embuke pengarisan mentah es. Iya, apa boleh ra coba anak-anak ra. Tempeng tu sedering sepo ta iya. Iya. Engkau karo motor rek. Iya, iya. Din, Iya, kakek. tapi sila kan. Kau. Mulai ka silaw pipin lalin. Tanpa si kelabon seperti kelabon putih yang gimana saya kira akan laksana aku di mudir minta semua ujung haji dengan kita. Ya. Ada pipin arti coba di sini. Punya. Oh no, diwale. Apa Mataro cek ke prejo. Oh bestut. Cek guna kimun kada perlo no. Tas. Boleh dulu kalisa. Ambuin ka kese abojing. Ambuin ka kese kecuan ya. Wala to ako. Ajar ka tidak. Ya, insyaallah. Pamit Sonia. Ojak. Tingante kita. Ojak. Semua sini Pi. Hei, pian plenum dekalisan. Ngaku boleh dibisan. Ya, Aku mulia. Bisan oh ya. Thank you.
setia sakira sakiman jelas ngonein mun sakira ngonein tangsi ning Belanda jelas tak kira mulai lebih-lebih Arlina pas lagi ke semudi nak kanak ngode kok pikir gak nyaman coba kok nyapu ke samudin mandir moga sampai melanggar hukum atau keucan sakira sakiman Mak pikir tak nyaman sekali siko. Dengkoklah keluar malam abid tak begi lemanem dan bebe. Tuh. Seingat semudin riki nak kena ngode kita keluar atau cari hiburan. Jawab pas tekan lo untuk dapat bibir ya. Lu udah apa bibir ya. Tapi mungkin pikirmu tapi mak deg-degan tang adir ya. Saabi tete sagiman bedeo koman. Tak kira tete sagiman mulai boleh ke buku jelas sama hati. Ingat bibi Arlin aja ngode orang aduh mak pas semain mak pas abak keluar desa sekejap suruh tuli mulai. Keluar desa sekejap suruh tuli mulai. Tuh lu beda apa bibi ya. Bi, samudin sip boleh bi. Dadi wong wedok kaya ngene iki ngenteni kang sagimana nang penjara mbok yo. Ya Allah dadine wong wedok. Aku ki lho wis ngrumati samudin iki yo wis lek lara wis yo tak keri. Apa yo gak rumangsa atine iki? Apa yo gak deg-degan pikirane lho yo. Aku kok yo gak ngerteni wis mangan yo wis tak aturi. Apa yo gak ngerteni lagu iki pikirane iki lho ya apa bare wong wedok ngono lho ya. Apa wae, Bi? Lho sampean kiket mangkin ning ndi to? Ya, jar Bi yo masake hukum lho. Lah aku kan wis ngomong, lah budal lawan iki ojo bengi-bengi balike, sore yo ndang balik, aku kan wis ngomong ngono. Mbaya kok tak nyaman nang hukum lho biasa keluar, Bi. Lho sampean ki apa gak kepikiran aku ning omah dhewe? Ya mun kepikir ya Pak Gun kepikir, tapi kan bunderan suruh nang hukum lho. Lho, yo gak ngono to, Del. Yo sampean iki mosok gak deg-deg ser ngono lho ya. Deg-deg ser boleh, gemeter. Sampean ki mbok yo ngerteni ta dadi wong lanang iki. Sampai ada remah masuk angin jaluk kerik ya wis tak kerik, mangan jaluk dipekne ya tak pekne. Iya mun lho koyo karo motor lan jero pikirane sampean iki gak rumah kamu ki piye. Aduh aroma sasi dia remu jebi. Yo sampean iki opo gak ngerteni ta? Iki Kang Sagiman iki kan ana ning penjara ki yo wis suci. Lho aku saiki yo wis ibaratno rondo aku yo rondo. Terus lho saiki meneng ning kene kloron bare awakmu ki. Aku awakmu ki wis tak rumati apa gak duwe pikir piye to karo aku. Wah, Bibi kena. Ya enjar Bi, mak bodoh binti-binti mikir ya enjar. Tadi mikir jaya pikir. Cektok iya. Lalu nggo ki aja ado-ado nang kene. Ben iki omongane iki lho krungu. Tuh, ya Bibi kena. Nah, kowe iki semak-semak Bi. Lho gak usah wedi. Sama ki wong lanang kok ya wedi mbok ora wedok. Apa kok tak takok? Aja Bibi. Ngene lho, Dik. Remah. Aku ki nek sampean ki sakjane ki ya wis suwi aku ki ning jero atiku ki koyo deg-deg. Aku yo sakjane ki yo seneng bare awakmu. Oh,
Pipi nang seneng ndok remeng Pipi. Lho ya to, Den. Aku ki lho ditinggal Kang Sakera wis pirang taun. Enek ning penjara iki lho piye? Aku lho gak ono sing nunggoi ngewangi lho gak enek. Mosok aku glundang-glundung dhewe ngono ah. Oh. Ngono lho sing tak karepne aku ki yo ngene lho. Jadi si keweker Pipi Ria rong piring lagi dia. Lho ya to, Den. Ya papan kebenaran ya kok ya sini ke. Lho kok iso makan beneran? Dijel api tak apa dong piring bini kan dia Pi. Lah ya kan mulane kan Mak pas Pipi kok jak dia. lho lah ya aku ki kan yo ngono to, Den. Aku ki wong wedok kan yo kudu ana wong lanang. Oh Lho sampean kan yo ngono wong lanang kan kudu yo ana wong wedok kan ngono to. Jadi kan enak. Iya bener ki. Asline ya lembo si terogi tapi jo. Mosok Pipi takok. Yung mesti tiap Pipi muka iya beungan ada jadi man boleh. Brio Lah yo kan sakiman kan bisa nek penjara kan yo lek balik kan yo mestine kan lek gak mati lho piye to kan. Iya. Lah terus lek kan sakiman mati ki lah aku kan otomatis kan dadi rondo. Oh iya. Timbangane aku dadi rondo aku yo bare awakmu ngono lho. Oh iya, ina rap pada boleh nah. Yo yo San. Aku bisa jadi tenang. Aku ambung oleh to. Kok siapa ini? Apa jabatan? Apa jabatan nih? Wis tak lah gak usah ngreken wong iki. Gak enek wong kokan. Lu gak ada? Udah ada orang. Ya apa Rini ya tadi aja ada ta. Apa jabatan? Bi, cung dari Bi. Yo gak iso aku kon hitung apa. Nyanyi. Apa? Jambo dan nyoko isa. Sing iso aku nyanyi nih. Aku yo gak iso nyanyi aku. Lho nek biasa sampean tak rungono lek karo masa iku lho, karo nyanyi lho. Hah? Nyanyi apa tahun sing iso wis? Yo alate tapi Enggak, maksudnya nek dirungono karo jet-jet ini iki lek karo nyanyi kan enak ngono lho, Bi. yo ngene iki. Ya apa? Aku lek nyanyi lo kan gak iso ta. Orang apa terus ya? Iya gedhe iki wae ndak apa. Ya apa lagi apa iki? Sekarang pokok dirungono kuping iki enak Gerabakan gelem. Iya wis, aja gerabakan grobokan gelem. Nyanyi dikit ae. Kerajakan pianyulan. Tuh mesti nyaman yo. Cepet-cepet. Dik. Pak. Mas tak, assalamualaikum kan, biar dik. Assalamualaikum to, Kak. Engko lah telo kali assalamualaikum. Bentang edi aki. Masa? Masa gak krungu? Nyandi ae sampe-sampe iki, Kak. Ngelak rokok nih kak. Ini. Biar pak beres. Oh sini kakek dong. Nikah rokok nih. Hah? Lah tak salung gulung nih kalau rokok. Aku rokok oleh. Oh. Din. Nih. Mon soal rokok rengko ya tak biasa ngampung, Din. Pagkaba coba seperti non TV ko na marem ko lang. Ngampung ni tak nyaman, Din. Maksudnya. Kini kan aku biar mak ngapelapong ngampong nih. Lo maksudnya nyender ta? Dia tak nyindir. Engkau baan mata berokok, kangkok, rokok siapa aja? Kira rokok nih. Siya meleh. Ya mudah. Lamang kan angkok burung ampungan dia tak nyaman, Din.
Takawa cuba mesel oleh melentipi marem kok deh. Mak bas, ini lagi. Lo nyaman tiga gini abetan. Nyindir ngono karepe kuwi lho. Ditain, din. Kakek setiaan di sepeda motor apa? Aku TV ni, lagi ulang monde. Abang tak ada mana sembong. Kan ngetela nopa met. Namun biar lawan yang TV tu masa boleh saya ngepadam. Ya iya nak. Kok tak ngelarang, tak kiri meli sepeda motor, tapi sepertinya rese kena, lengkap surat kecung. Lengkap gini. Hah? Lengkap kena. Oh, lengkap pun kalau STN to BPKB tadi. Tanya itu. Bodoh kena ke ebang kita keluar. Hah? Kita bina Itu orang metu ta. Ngalagi bese. Ada pinter bisa koda. Mon kok coreng tua tak kabe coba sepenting lengkap STN BPKB SIM bedah nanti nyaman. Mon kosongan tak nyaman nak. Oh ini. Lu maksudnya pertemuan jenengan kene ka Pak. Mulai gede eding-eding aki manuk nyaman gede-gede kopi. Mari depak ke rokok, depak ke sepeda motor, mun tak kena. Dong. Nah, kok dia nak setong kerong kepenakan. Nomor 2 kok beda parlem ni Jok. Napa deh? Ni bungkok galisat taring tak aman nak. Gandor, mesti sih, kau sesempurna kali sah. Jeneng kok sarang kok orang kada pemuda galisat. Karena kok tadi sekep tadi geman pagi penangka dong. Kok dia nak beda parlem nak. Napa perlu? Mencem geman. Kemana? Di selero juga. Bah, kan kan. Pun masalah selero ni kalau kita sakiman saya kira apa torok kelaban. Son tak bagi sera boleh sampai locot jarak 5 cm kelaban sing. Bener soal lero petorok ke kaki. Engko enak bukti kubaban ni pasrahen setong lero nomor 2 bibi Marlena. Karena engko cerita nak sakira sakiman kok beda parem na beda pantesan kok ngijem lero nak. Pon, mau ngijem si lain biar. Tiba ngijem lero din kesakiman din budak bae dua. Apa ibu ni? Mondin pesa gimana saya kira semua orang punya, boleh tak bisa bagi. Mondin budak bisa ambil kerja begedi saya jual. Lurah, masalah geman tak keneng jual nak. Keneng tolak. Mon selain lero kok tak minjem nak. Buan deh. Jelas tak kira man tidak. Kan ada ni. Panjenengan ni kau beri daging mak minta ateh. Mbiarkan lagi ding tipi kau pengen. Tesagi man si matorok na bersih kok. Dong, selero Arya aja sampai locot dari tanang kaki. Lengiding kan panjenengan. Dong. Engkau orang tua, engkau nyadarin. Coba tekan anak-anak ngodoy ngak setiri ya ngak kaki. Boh, benih masalah bot. Kadung iya. Maaf, engkau tak maksa nginjem melero. Muncul kaki tak beri enjoman kangko. Engkau tak maksa aja. Mun leron tesagi man saya kira seorang si minyak boleh tak bisa bagi. Ongguan. Thank you ongguan. Mun din boleh tak napa sambil. Unjuk mulia ongguan tak enjom maki lero dia. Seorang nah tak bisa nginjem maki boleh. Engkau tak maksa engkau mulia nak. Cibon man pleman pon. Mantir moga. Termo kenapa? Hah? Termo kenapa? Kok mulia nak? Oke. Mantir moga. Kok mulai? Tak bengal kok. Kenapa? Jaga kok mulia mantir kaki selamat di arinaya. Amin. Seperti apa ni jenengan? Oke. Anapa? Mak tak kering tepering. Apa? Mun la betoro anu kuring ka bareng amanah tak bagi teh. Boh, makna ni tas. Lho ya apa to den kan disileno ta? Oh, yo tak ebo, ki coba tes lagi ban tak ebo. Ki.
Siapa boy sini? Jom. Jom kuning. Tas. Lah iya kan gak oleh. Kan gak oleh disili-silino ya aja disili-silino. Lah iya kan tau le iki deh iya. Lah iya. Terus le sing guru. Pengen luar, maju masuk. Ayo, timbang di Joko. Ayo, ayo mlebu ayo. Aku nek Demah kaki ya. Udah kote. Iki kedak betotong liprot ya. Betul lah. Oh iya. Ayo. konangan temen. Jeneng kok pun karo nyoba ngejemalero ke Samudin. Ternyata di Samudin tak rugi. Jelas Samudin di arena jelas. Nok manukan. Engkau pakai siasat, pakai akal, engkau ngecok supaya engkau ketemu Sagiman Sakira nih yang komanda. Mun tak ada tak bisa ngebolo ke Sakira Sagiman. Rasa aksi kayak din. Anakku. Anakku. Laku Dibi. Laku Dibi. Laku. Jadi. Laku Dibi. Anakku. Menjok kok cari hiburan ya. Anakku. Laku Dibi. Bapak. Laku. Sudah bala apa dah kak? Apa dia? Ambu tiba-tiba jingkak ketika geco jebat masuk ke penjara kan? Lah. Kakek itu tahu lah. Eson sampai masuk nih hukuman ya kok parlona terus ketemu. Korang sekat kan itu? Korang saya bertukin. Mesti kan lah toko tak korang kan kok bodoh parlon kayak penting ke kira. Perlu apa? Kok nadanya? Betul. Kakek pamitan. Ngene nembu. Kakek karena pesan. Setong Samudin. Soro Aborwin Arlina. Pipin Arlina. Ya iya. Terus? Mojer. Nih. Artinya. Kuning. Ah iya. Mas Barem. Samudin ini siapa? Penakan. Arlina. Bini. Berarti Pipin Samudin. Ya. Mak pipi ke pipi modera. Mak apa tale balik itu? Kok balik Apa apa itu? Dereman. Kok pikir tak nyaman kok jenah terong kok Arlina bisa mudin. Apa bener ongku? Aja kok pipi Arlina. Ternyata Arlina bisa mudin nok manu. Dan apa yang Hah? apa? Ongku lah. Ongkuan lah. Kena percaya dah. Aku lah tua. Ongkuan lah. Kok tak dekok? Kok kakek ongkuan? Samudin kurang ajar wah. Ongkuan lah.
Tas. Jaga lengok koman. Eson keluar. Nyongo kemudian Samudin Suare. Berja juga. Tunggu tas. Saya ingat. Monda apa Samudin Su Arlena. Eson abadi ke penjara. Betong topoi. Go. Mantar muka. Ungguan kok nanti ke sakira sakit. Samudin kurang ajar. Iya, mulai mbiyen ngene apa? Oh yo. Lah iya. Saman ki gak ngerteni atiku. Yo aku wedi, Pi. Lapo wedi? Aku soal iki kan tresno tenanan karo sampeyan. Ya aku sing wedi. Wedi tresno. Lu gak usah wedi, kae gak tak mangan dah. Oh. Ya itu sing kepikir ampun bari awake aku. Pengen iki enak piye yo. Awan dhewe meneng. Tapi enak. Wis mangan gak mangan seperti engko. Spora nessun lopo te. Pas dateng esun deh. Semudin lopo te semua si benyak Penili maksud esun ku biarin Semua si benyak boleh deh. Hampun lopo di deh. Yan kurang tiada. Terbelah dengan Islam esun ya lo. Semua si benyak esunmu. Semua esun deh. Semua deh. Deh. Malamaton ko. Lagi. Melakar kaki lagi ukun. Jamur dok. Deh. Awak dhewe iki saiki patrol. Iya, Awakmu biyen tau sukses dadi apa kon? kontraktor aku biyen. Isu ngontrak. Ya penulan bayar setor. Bangil iki daerah Madura iso ngomong Dura. Reiso Ngarani siji, setok ngarani loro, loro ngarani telu. telek. Lo telok. Ayo awak dhewe mari keliling meneng ndek gerdu. Kok weteng, Gre? Hah? Kok weteng? Tak cocoke iki. Padang. Korek. Padang.
Lho kok dipateni iki? Wah, iki iki. Kamu. Wah. Loh. Wah. Keroyong. Beli. Aduh. Madaya dicong. Kakek kene prajina. Butuh pementerna. Mak beles kaki ngaji dong. Den. Ada di jap dong. Pasana. Orang matura cak sampai atina akiat tetap. Pasan dong. Kakek budu bentar cak. Bener karo penakan itu coba sonco. Sampai orang lain nyake dia kayak itu nak. Rengek ke kepipen kaki cong. Solo terima deh. Baik demang kena kayak sonco. Deh. Baca satu tu. Baca satu tu. Udin, mama kerja. Di tanganan di toko loreng isun sakit hati nak kini di opo de atur dengan tua jong kemudian abang ngedingaki tedung kita seberapa lang ngedingaki jula-juli engko engak rekaman dia. Mun tak kendeng neparto Pak Kandar RRI. Dia iya jong tokol 62 Jeludruk. Boh, siapa dah umur kasan? Bul, aduh bul.
Siapa mati bul? Dodo kri keluar ki cepet kri. Aduh. Tolong, tolong. Ono apa nganti gabung? Beda, Ono apa? beda ring mati pak. Wong mati. Oke, Sini kene wong piro? ring 2 pak. Berarti karo maneh. Berarti awakmu sing mati. Ano napa pun. Jak kalah ABC pak Citong bay pak kacantar hem pak. Ngomongin bi pak Kandar ya. Sampean pengen iki tugasnya apa? Patrol. Patrol. Pak, nabu tonton. Nabu pentongan pak. Tontongan. Nggih. Kalau nggak pentongan ku padha ae. Oh, pad. Jika aku takon sing mati sapa iki? Semutin. Kula mboten lali teng sampean. Sapa? Sampean sing gerakan Romo Budaya nih. Wis. Aku saiki aku njaluk tulung nariko. Hah? Untuk kasih riko bengi iki patrol. Nggih. Nanti aku njaluk tulung sapa sing bisa nyekel Pak Sakira. Lah, somung boleh, Pak. Sebisa matiin sakiran tonggel guru kaji bakri ben kaji asik. Kaji asik. Kakek kon kaji asik kok kaji bakri bingi dingaki kenceng nek Kandar. Ayo. Bapak Haji Bakri, kalian Bapak Haji Asik. Iya. Iki kula nyuwun tulung niki saged nyepeng Anane Sakira. Oh, anane Pak Sakira. Pak Sakira. Ngene ae. Pak Sakira iki senengane nang tayung. Nang tayo. Lho. Jenengan tanggap tayung. Pokoke senengane tanggap tayung. Tapi Tanda. tandake pele-pele. Kasoko Sinten, tanda. Pak? Lho, tanda itu sing disenengi. Sopo? Sing jenenge Samirun. Nah, oh, Samira. Samira. Nanti tanda Samira. 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 Tunggu. Kalau tanda. ayo. Pakul kelakuan dia dia. Selebur kok so sabutin kurang ajar. Mau paten. Geding suara tanda. Kini Samira. Kita ayo. Masih acara niki tayo. Mboten napa-napa. Ning ndi kon nemu keplake partole. Tenan iki aku ngrungokno tenan iki sing gampang sapa pokoke enak ngono tak korting esuk bayarane. Monggo tayupe. Ayo iki plandangan. Ayo. Ya. Monggo. Iki langsung Monggo, diri. langsung diri. Monggo, Ji. Wis oleh telung gending. Monggo. Monggo gede. Saiki karo. Ayo. Gada mendamen. Pengarisan. Tangga tayo. Samira. Samira tanda. Jangan Sakira. Kerong. Impian mo na. Langkong Cangolang. Aku loleh pesanan dari Dinas Pariwisata dan Budaya. Menabi Getarop. Tak oleh bekta senjata tajam. Saban beda misaran ngibengane kita ngoi matiin orang. Mengkai jual bensin ada. Ada.
Ngkong teh. Ah. Ya. Samira yo. Mapas buru kecoke sik. Oh kerong kake. Asago. Pateni, nek dipateni bakone wis entek mere kancane. Aman panggil. Sakela. Amane. Desa Kampung Pajaran Bangil ya iki gara-gara Pak Sakya Sakiman. Saudara, demikian tadi persembahan cerita Bapak Sakera, persembahan dari Ludruk baru muncul. Usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.